Mayam Bukrumzari adon Ingbribus Impact News ni Rajnong Thongmam Manu Huna Hariba 360-degree analysis of news and events the Mayam Butaram Okchari Ngarang Impal the Tunglakiba Naga Peace Talks Government of India gi interlocutor Oiriba Hozik Aren Rabina Ngarang Impandek Tunglakiba Dagina Ngasi Paupasida Maro in Ngarang Ngasi Mahana Laiba Kongsida Sida Yaning Daba Tongan ba Civil Society Organization Amadi Miamna protest to by yaning the Fungdo Pagi Kongjang Rang, Junction Pokering Sisu, the Mak Junction Baleki Marunangasi, Quaramal Kaitel Sing Amadi, Quaramal Kaitel Yakoibataliba, Pona, Tangal Bazar Sing Su, Tonglina Lunaki, Wakat Amapongo Poina, protest Amoina. High Riba protest as a Garigamakta Lakribano, and the August Kitari Humda, NSN IMGA, Government of India. Taunakiba framework agreement adugi makatar po ina Manipurgi miyamda penda bakardi leri madugi matangdra karino habasi in depth khangnabugi damatanga si khanane nabugi damta impact news ki studio the links in the basi joining us tonight on Manung Hudna Huyan Lan Pau Manipuri amadi Maitai Mayek edition ki editor oibiriba Oja Hemanta Kumar Ningomani Hamata Oja Hemanta Butaramukchari, welcome to the show, appreciate your joining. Also joining us Coalition for Indigenous Rights Campaign Manipur, Sirka Manipur hai na sukhangna riba, ako CSO sige spokesperson oibiriba, Ojaning Thokcha Lanchani, Hamata Oja Lanchani Butaranokchari, welcome to the show. Appreciate your joining too. Also joining us, Hai Riba Organization Sirka Manipur ki co-convener oibiriba, ako Oja Golmai Pauchingni, Oja Golmai Basu Taranokchari, welcome to the show. Appreciate your joining too. Oja ahan ba question si Oja Golmai de dum hukjarage. Oja ngarang maru ina ako Sirka Manipur na. Aren Rabigi Manipur ki numini ge khongchirasi yaning da bapen da phongdokre mahaksi oidaba ngangba Manipur gi miam nung sidaba misaka mani haibagi wapam phawba phongdok palekre masi tasengna karamba thodok tagi natraga karamba wahau dagi khogi naga framework agreement dagi oidori bra karamba point mayam si yenguraga mahaki visit asida Sirka Manipur amadi Manipur gi atopa tongan ba organization signa yaning da phongdok khibno mainly अखोई organization की side की अखोई ना मागी visit से अखोई ना boycott तवी protest तवी why अखोई की mamang दा अखोई की peace accord तव की heck subsequently माना peace accord से संगठन बकान दा अखोई की मणिपुर की मियाम दा हाइबदे माना UCM unaki, adi amuko unaki, even CM ga unaki many times. After they meet them series of meeting. After that, the accord to moi tonaki bani, aina haibagi sumaina may exchange the bata. Poche adigi mu accord to gi matang the su karino haibak pot to su suspend the sum thamba. Aduna akoina magi vijiche he being as a interlocutor of the Indo Nagato. Sida mana akhoi da ajigi poche suspend da thambanina akhoi sida kios thwe adi akhoi da haibadi potu suspend da leibana maram oidana akhoi da karino haibadu khangdabaina amaga gi marakta yamna nungsina da ba tharum leina bagi sign du akhoi sida thui baneba aduna akhoi gi magi biji akhoi na protest tawbani na ai dwai thamjage okay akhoi gi Furup Mayam Yamarata Manipur ki Furup Singh Yamarata Nungsinata ba misunderstanding amaga bhab tanada gi thogdoma thui basi masi maruina koi sign tawna ki ba August ahungi framework agreement duni habagi wahuda koi boycott taw kibni ma ki visit adu matang soi sida UCM na ngarang su koi UCM amuko regi atopa civil society organization ta koi CCSK na chingba tongan ba Manipur ki civil society organization na instead of protesting wakat tawgi muhutta Laiba yamna quite responsible oiba kogi peace talks ki negotiator ama oriba Aren Rabi sida changse laga maga wari sanaraga karino aseng base hana khangdok nabgi damakta tongan ba civil society organization na ngasi phawba unaraga wari sanaki adu unaraga wari bhab tamin ba karino taseng na karam wapam no Aren Rabi na Manipur gi miyam dalo laga thami base karino mahang minam me base ha base khangdo nugi damakta akoi sirka na boycott bagi mohta changse laga wari sanabagi wakan tau hida base maru ina khoi protest tau ne na mathok ta na khan ki base mase kari oi duin smai to India se am se na ha kanda Sharmila na sahi tra wa sai chara hen na la pase interlocutor of the thar kanda Sharmila gi poche khangna bo hona de but violent oina kanagum group from na kari mo group na changsil pamatam da de
मधुगी पोटू नेगोशिएट तौनबा इंटरलोक्यूटर थादन रबी थादन खोटन मयाम अमा तौविरे अखोइना खंजरीबदी ngसाइगी खोइ मखोइदा जंक्शन बिदना सरकारदा फॉर्मल ओइबे इन्विटेशन अम द फंगदे नंबर 1 मधु अनोबो ऑर्गेनाइजेशन अनटगा कोalition ओरम बय बट सरकार इज नो मोर एन ऑर्गेनाइजेशन जो नते मसिदी प्रिपेटरी कमिटी अमखक फुरुप मयाम सिगी मणिपुर लेरिबा फुरुप मयाम सिगी मसागी कंजनबगी पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड कल्चरल राइट अदो अखोगी यूएन गी DRIP दा declaration of the rights of the indigenous people say sidai sida piriba DRIP da piriba rights indu kanjana bagi sembani aduna yam sengna frankly furup khudingmak na masagi political right kanba autonomy laiba haibase mase akogi su apam bani tawbatabu hairiba potugi marumda madupini na khalal lakanda naga framework agreement haigera naga accord haigera haibase already mayam ge mamang da sign tawba loikre formally August 3 da adu ai targadi mana sign to bol loigraba matungda lakpagi mahuta hana lakpi ra kan mayam da hangamadi kari kai instead of provoking the people or ethnic groups I koi mayam da provoke to na asuyam na sarang na haliba nagagi framework agreement ki haidok ta ba hoji akoi gi co convener na thambi khiba du mana sirka gi co convener na thambi khiba du mana koi na hajri badi instead of suspend to na thambagi mahuta framework agreement se mahang na suspend to na thamak pasina मी खुदिंग मकी कांगलुप खुदिंग मकी फुरुप खुदिंग मकी एथनिक ग्रुप खुदिंग मकी ट्राइब खुदिंग मकी थमोइदा यागदौर माले ना नेगेटिव ओइबा मखोगी वखलोन नमा डेवलप तौरतना अकोन बददी मागी कांगलुप की लाइबा पोट मैम से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमगी अपामगा कन्फ्लिक्ट तौरब मतुंग द नागा एग्रीमेंट सिना मसिगी कन्फ्लिक्ट ऑफ एग्रीमेंट से थोलंगना बगी अचौब सोर्स अमनि न खल्लकांदा मसिगी ट्रांसपेरेंट ओइदबा मसिगी यामना सस्पेंड तौरगा थंबा मसि स्टेक होल्डर्स खुदिंग मक्ता टॉक तौद्रिङै ममांगदा मसिबु डिस्कस तौरमदबसे मसि तसेंगना अखोगी ओइजबा फुरुकी ओइबा मचा सिंगसिगी राइट सिंगसे मसि चैलेंज तौबनी खल्लकांदा हाइब प्रोटेस्ट से मसि अखोइना तौजबनी मसिदे सरुक याफम थोकते मरमदी मसिदी अखोगी सोमदा चिंग मयाम मै साखलाबा लाना खनरअबा अमगा लाना उनरबा बिल अहुम सिदा ट्राइबल की इंटरेस्ट सो इ सोकते हाइबगी यामना कनबा इवन से ngarang हिंदुस्तान टाइम्स ता इरी इबसिदा दिल्ली बिहाइंड ट्राइबल यूनिटी एंड अनरेस्ट न इरे इसे मसी इम्फाल कंस्पिरेसी थ्योरी ना मीना इम्फाल्स कंस्पिरेसी थ्योरी हारी बसे हम दुएबा व्हाई हिंदुस्तान टाइम्स ना मसी इरे इसे कगिनो सो मसी की प्रोवोक तोरिबगी मैन को से signatory oiba he is not only an interlocutor masi signatory amakak neba india gi represent tawriba adu aitagdi mase akoin india ne na laura kadda makoina miyam gi right natraga miyam gi aspirations natraga miyam na phongdok ningi ba khuding makse mangjona na hana phongdok piram daba aduga akoida maduda akoi gi kona irang loi nong se thoma matung da huran ba matung maiding ba na la akanda magi moral miyam se kokhatna ba lak pani haiba se akoi huran ba matung gi mairing ba mamang da hana tanar magi hotta irang tho matung da kona information lowi mong ni hala matung da kona wahang paung ta wi haiba mong du matang swai se thole du matang sai se da ओजा हेमंत दा हेंजनी सी आरएन रबी मसा मंगना हंतक लाई सी तोंगान बा स्टेक होल्डर्स सिंग वॉइस एंड ओपिनियन तोंगान बा डिफरेंट वॉइस ऑफ ओपिनियन से मसी कलेक्ट तौरगा मयाम गी अपाम सिंग से एस्पिरेशन मयाम से कैटर तौनो गे दमकता हाइदी नॉट ओनली मणिपुर अखोई नागालैंड मणिपुर असम अरुणाचल प्रदेश अफेक्टेड एरिया मयाम से अखोई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से मयाम से गी कलेक्टेड वॉइस मयाम से फजन अंडरस्टैंड तौर मतुंग दा मयाम से कैटर तौबो याबा मयाम की तोंगान मयाम से कैटर तौबो याबा रिजोल्यूशन पुरंग मोहनगनी है मसी ओइथोकपु यागदोरिब्रा दुगा आरएन रबी ने हाइरिबो वासे क्याम याना थाजनी है ओइदोरिबनो हजु फावदा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से करी यावरि हाइबसु फंदोकते फंदोक तबगी मरम से फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन तौनगी बसी सेंटर ना कोगी नागा से की इशू नॉर्थ ईस्ट की इशू से निंथि जना खंगबा होरकपा लिटरेट होरकपा दे आर बिकमिंग मोर लिटरेट अबाउट नागा इश्यूज एंड द प्रॉब्लम ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया अदुगा एट द सेम टाइम एनएसएन नसु अकोगी एनएसएन आईएम नसु सेंटर की लिमिटेशन में आपसे अंडरस्टैंड तौबा होनरकपदगी प्रिंसिपल ओइबा बेसिस साइन तौनबनी कोई एज अ फ्रेमवर्क से की मनुंग द तोंगान पॉइंट्स केमते लेते कंटेंट केमते यावदे प्रिंसिपल द साइन तौनबनी हाइबनी मसी कयाम यामना थाजनिङाइ ओइदोरिनो फ्रेमवर्क ने दी हाइरे फ्रेमवर्क सिदा सम सेटिंग अमदा
soi tonova kriek pinawa haibasi yamdi luba pot amani aduna framework sida kari kari yawdono hayo masak amadi soidan lerangani kudam moina habada si posim di yarugum si aduga si mayam si marks tanu apam mu khallo gaina apam mage di khallo gaina haibagum amadi lebum tokprai na khalli adu mana losal laga blank ta soi tona si haibadu di innocent IM gi losing basing su phana halu raga su moi bada su halu raga su ai ya gani haiba thajati aduna si just अखोई फ्रेमवर्क ने हायरगा अखोई थेमना बहोना बाना दगना मयाम से पुन फादना बहोना बसिदी आई खतंग सुसन न वाट प्राय ना आइना सुम आइना लौजे वाने को मसी पोसे दो तसेंग बगेदी मसे हौजे थेंग लाए लाकान सिदा रविना माना ngसागी पुसलाई पोसी सुम यंगना सेबको अखोई हारमिना नुई वाताइना हंगिना गाइना हाइबा याना बगी लंबी रोम दगा लाखप्र गाइना अखोई sometime we can't pay out color pay out sagi muije puksil sing di hek how body hono jo puksil sing de innocent I am gi demand se kari no hai bho ta ngasi bha da india ga men ke me matan hai ya di demand se kari no muigi framework agreement to khrasi adu yana bagi paring du su to ose ba muigi demand si nui da kari demand to ragi hai pose bho ta pura source hoina sum tanaba khaga tanaba wa wen to eba asi mati muina demand to re hai potamo na khai sang na thambiyo ba khoida adu natana ngalaga amamulaga masin hangbugi type ta mo masin hangbugi type ta mamu hangamu to to provoke to boin to khoi nuai te ba adu phai akoi civil society organization mayam na ya de ga ina asne nang to riba noigi mari ani longu ma to do khoi pam de ga ina ngarang happy protest ma to ba ngasi protest to ri ai adum asijo dum kana ne khali aduga then atopa amuko UCM mayam adagi ora civil society organization mayam na unaraga ngarang memorandum ka pisan dana thamba photo memorandum do kitang ai mojo hatwar to bra na ranga na bana kari yaw jano khangre ado khara happening ma khara sum yawi ado di sikti matam pi gram ne loire ada aina sum ta bada kanagumba kharaga ni ko unakanda khoina ngasagi center gi lusing basing da maru oina ngasagi interlocutor oriba arn ravi sida haiba kanda chingmi ga tami gi nuksi mari gi wari li kan sida sumaina hai masi mina unaru mina hakoni थाने की लव स्टोरी की वारी तो से है थाने की लव स्टोरी की वारी याम अखोई सिंगनी तमिगी नुसिनो मरीसी मोइना यामना लाइन लौदंगो तोयो आई मसा याम नुआइती मसिमा अदगी नंबर 2 हौजे अखोइना आइना पामजबनी वानिको अखोइना सही कुन हेना खुलाई पारग लाल होरगा इंडिया की मायक लाल होरगा ला कांदा वारोशन म पोरने है कांदा लाइ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ओगेरा कर्म मोंग याना तो नो हाय पोसिदा अखोइना करी मतंग पांग यागे अखोई मणिपुर करी खुंजाब लहब याय अदगी नागालैंड में करी खुंजाब लौगिब याय लेबाक अनि स्टेट अनि नेब स्टेट अनि टू न समिन यारोय हसिमदी खो यामना नखै संग हागदमने लेंगा नसो हागनी मियाम नसो हागने ngसागी अखोइना तौरिस मयाम हारिसदी इंटीग्रिटी न हायरे मयाम इंटीग्रिटी खो ngमखै gi matang si mयाम कन पन्नरे असम सु अपोज तोई अदगी मणिपुर सु तौरे देन अरुणाचल प्रदेश तौरे मसीदी स्टेट अहुमकना तौलेर बनिना मसीमदि समोय ओइरोय अदुम दे इन याम चाउथोना हायरे अदगी अखोइना पॉलिटिकल gi ओइबा लिबर्टी दा अखोइगी मनिंग मखा तमबसे मसीदी कायरा कदाइन खलेबा मसीदने अखोइना याम नुवाइ तम याव지 हायबदि अखोइगी इफा इफुना मखुता थांग पायरगा खुनिंगा सुम लाव कायरगा अखोइगी थांग पायरगा चिंगों मन सटलगा मणिपुर सि ngakani gaina अखोइगी थवाइगा सिननि गाइना चटखिबा पोट अमा तौयो पोट मयाम सिंदो इपा इपुनो खोनगी मयाम दो सिदा उत्तगी हाइबदोना इंडिया दा तिलुरा कांदा मंग मंगिनबगी एडमिनिस्ट्रेशन अनि लेबगी लेपाक अमा लेरगा नुमित अनि थोंबे फिमबा लाकपसे मसिगी मतंगदा पुंगदे याम नुंगाइ तम फावे मसि कमाय तौदना अखोइ थिंगजिगे कमाय तौजिगे हाइबगी पोरमदोदी पोरम अमदि अखोइना यात पताय अखोइना पोरम यात्रि कइनो सिनोजु फाव ओके अखोइना पोलम यात्रि से कइनो अदबु पोलम यातबगी वाखल लोनसी नागा पीस अकॉर्ड accord hai bi no na koi RN Ravi masa man phondok le this is not an accord this is just a framework agreement hai kibulere framework agreement sign togdri mamang da for the last 18 years 1997 dagi wari sana ba hokri manung sida koi gi NSN I am not taba maru oina koi stakeholder oriba Manipur ki civil society organization mayam Manipur ki mayam kari tawragal hoboge hauje khatta wakal laib se karina haibagi wafum sulari on that note brem talabje ke break ki matung da khana da wafum mayam le jari break to yam thonjar ke impact news to meng talno lebi
Welcome back. Adum neng biribase manung hudani a 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthangbam. Manung hunada makha chathrak koina mathangi question si oja golmaida dumak lakcharage oja. Koi Nagaland ki oiba koi CSO singe marakta koi Naga apex body am oiriba Naga hoho nadi koi integration ki matang se koi Naga taba mafum sing se punsen bagi wafum si non negotiable ni masi yadaba suya yaro habi wafum leri. But at the same time Aren Rabi masa magna कोई ngam kai bagi waifam simadi touch talk day framework agreement sena touch sudok talk day madu mi pain nge oidi habi wafam phongdo khre adubu framework agreement sign tor matung da koi manipur gi werbasu arunachal pradesh ki werbasu assam gi werbasu naga ta ba mafam sing da yamna chauna celebration ama lekhi koi integration se lani habagi adu aren rabi na ngasi masamak na phongdo khibada integration da ar maru ina koi ngam khai da boundary dam touch to gi wafam leiti habi se reiterate hanjan ngasi so mo hai khre wafam asina khara makai di koi gi assam arunachal pradesh am de manipur da leri ba miyam da kitang de relax de ohelam do mali adu masi kyam yam na thazan hai oidori bino koi gi naga community sing na tar gadi hai riba aren rabi gi wafam sida nungnang ba phawroi da kari habi ning well koi English ta haina bam lay bako unholy alliance na akhoi gi matam ma da manipur da su kan na haina bam lay bani Russia da nung suraga akhoi gi manipur da satin khan bai na admaina manipur da celebrate tawre so called naga ni haiba tribe sing sina adaga akhoi gi Nagaland makta di any part of the Nagaland da moi celebrate tawbagi pot che welcome tawi khole haibi pot che thudu pa mami ta gi bu leite aduna hauji phau da engon da feel tawri basi moina khoi gi Nagaland gi naga ani Manipur gi naga ga janmin na ba ya gani ga in tawri ba pot che unholy alliance oi gani na adumana yam tena thamning okay unholy alliance oi gani habagi wafam ni aduga Nagaland le naga ke amna su hariba agreements da yaning da ba phongdok pa lei maru oina koi gi tengala muiweng muibana maru oiba koi gi kahetare handaki agreement asigi agreement sign tano basigi main koi gi negotiator haigada bridge haigadra manu oi khibnina lakaduri ba solution mayam si Nagaland gi oidong mandaba atopa koi Nagaland gi wang mada naga tari mafum singi oiba welfare development khakta gi oidong man bagi mami ama Nagaland gi naga sing da tabai mami su adamak leri at the same time koi gi NSN KK na su koi gi Nagaland gi lam amadi miyam si atopa state singi naga singi da makta sacrifice to we yaro again phongdo ki wapam zu leri matang sai yam chauba complicated oiba situation amasu lai naga singi marakta amaga maga yana do gi mami tari masi taseng na integration to bodi pami hari center na masi integration to bangam duribra and again koi Aren Rabi si mamang haidi mana interlocutor oidinga da mamang koi August tarik kumapan 2014 da interlocutor oina ma se hap ki bane du masi oidingi mamang da koi 2012 ki November ki tarik tara manga da The Hindu hari ba national newspaper asida article am ikhi chasing a chimeric peace oibe aroi da ba shanti ga dhamakta tana ba haidana maduna yam kanna khoi naga sing marakta khoi sauna ba sounding ba phone ki aduga makha tar koina khoi 2014 gi 23rd January da atopa article ma ikhi Nagaland descend into chaos ta charang na bada Nagaland si changchan kare hai bagi yam chauba article ani ikhre hariba article ani si paru matung da koi maru oina NSN IM adudagi naga ho UNC ansam hariba tongan ba koi naga CSO singsina Aren Rabi bu yaning da bakana phongdo khre dabu Aren Rabi na handak interlocutor oiraga koi agreement su sign tawkhramina Aren Rabi gi wafam si naga sing su kayam yamna thajar ngodori bino koi atopa non naga community sing na charang nari ba khoirang nari ba sumaina dumak lerangoni khambi brakari habining tasengna hoi madugi di mayama Nagaland form ba paper mayama say collect to be late in ko mayama NSN unification reformation NNC different groups ki different comments mayama gi over like latest comment ngarang gi ta koina fangisi Nagaland gi thau puthui ba
चिंबा होबगी कंट्रोवर्सी में ताबीरमनी मदुगी मतांद मिनिस्ट्री दे थंब मतम द मोइना थम्मिसी रिसोर्स की ओइबा पोचिना अतोपा अमनी एकॉर्ड ना अतोपा अमनी हाइदना नागा सिंग ने एक्सपेक्ट तौजरीबा एकॉर्ड सिबाउद करेम ना बा हाइतारे बिकॉज लैंड हजकी रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स लैंड एंड रिसोर्स है हाइरिबा 33 गी पिजरीबा चार्टर ऑफ डिमांड सिदा यावे न खंजे अदुना मदुगुंबा यामना लेथोगा लेरिबा पोटसिदगी अकोइना अदुम गेज तौबा यारे नागाई चिली नाउसिनसु रिगार्डिंग से इंटीग्रेशन हाइबा तारगसु रवि की कमेंटुना मदुगी मतांददी आई रिजर्व तौजरगे अदुगा रिगार्डिंग इंटीग्रेशन ओके इंटीग्रेशन हाइबसिदी तसेंगना इसाना इसाबु नगाने हाइजब खंजब मी म्याम इंटीग्रेट तौबदा देयर इज नो हार्म काइमता लेते अंटिल एंड अनलेस मधुना करीगुंबा अनदर कम्युनिटी अमगी हिमिनरीब को एग्जिस्ट तौरीब कम्युनिटी सिंगी मागी एस्पिरेशन मागी पॉलिटिकल राइट मागी टेरिटोरियल राइट टू द करीगुंबा ओवरलैप तौदबा तारगदी ग्रे एरियाज खरा लेगनी न खले इंटीग्रेशन दी इट इज नॉट ओनली द नागास नॉर्थ ईस्ट लाइरिबा फुरुप सिंग सिगी ओइबा इंटीग्रेशन अमसु चंगे if we want to get our own political, economic and cultural rights it tasina enjoy tawning agadi madu changbanina akoina haijari hariba porase akoi ma senda lan unanabagi fulai oina accord ma sambaksi sijinnabra delhi na or tasina mase exploited tobiraba for example say akoi gi sida naga community ni nataga any atopa community ni haibada chote yauri tarau yauri mogi direct political participation se Manipur gi natraga anywhere moina chatpa matam da phangaroi maram di mogi population che it is too cater too less ko aduna nga sai lising ahum da lising ni pan da leba community sing gi right se high riba naga accord sigi manung da natraga high riba phanga kador integration sigi manung da minority within minority ta dana makoi gi right sidi kamai enjoy to hondori haiba sidi khanbi gra pra haiba ne This is serious question. ID howji any district ama autonomy phangba matam da within the district da laiba minority taraba say Churachandpur mate na tak baite singi right gangte singi right masi kamai to da moi enjoy to hon gadori so now akoina sirka na khanjari badi hairi ba port mayam se hairi ba fruit macha sing si participate to hon gadabani haibane in that line hairi ba accord sina naga accord sina madum da lakpi ba oiram targadi is quite good enough but adu nattabida amuksu hanjanna moina celebrate tawroga ngasai golmeida hangbigi bada celebrate tawroga hon lakpa matam dadi the same hanagi fibam duda amuk lairamba taragadi some of the community subject larger community na question badagi ki dana masamagi community gi maming on ba yaure loan hong ba yaure manipur gi context ne in thamjari se adum ba situation do de yamna luri basina hoji aina thamjari base integration bu oiro Nagalingi manung the chaos topu oiro aikoi tasena khitang chauthoga yengba tardi we are all victimized we are all exploited by the present model of Indian democracy adu khangba targadi masigi manung sida aikoi punjil lakanda aikoi gi oipa right to enjoy torkanda live about the historicity of the territorial magi leisure base loina mak kauthok mina rakanda reality to the proof macha singi nungsine badu pora khanda akhomi angi integration nama laktar gadi that will be far better than group amagi sectional oiba integration dagidi madune hena phagani hena khanjara kanda hojik laiba pora se akoina rn rabi bu oro amobu oro yamna section gi oiba politics macha mobilizing the people on communal lines mobilizing the people on ethnic lines haibase akoi tasena akoi ne yajaning da ba haitare aduna masigi exclusive oiba aigi furup ama yawdi atopa ma inthokadawni haiba kamai tawdana khalino di inclusive oidaba adu ma masamak na hadak prakoturi ba peace shanti si inclusive oiba all inclusive mayam puna maki oiba shanti ni habi wakum di phangdu i kayam yamna include oidur no kayam na inclusive hoigidru haiba di matam khara wait and watch ngaire yengba tari matang soisida aino ozai mata hangjaning isi handaki peace accord siga kogi assembly the bill hum pass to khibsiga kayam yamna kadai phawba masi ani si mari leinai natraga connect san ama piba ya habagi mami tabi zaki bill hum sina yelongmi kanana ba bill ni aduga naga accord sina tongan makhal amani ada live hum de hojaki hangaiba question do da bill hum sina maram oiraga singna thoiba photo wathok mayam sing si oiram gane na idi lowi sumi chombi bra hangjise masi hana aina sum khan bada masi gi plan to ba pot ama leibra na khale na kana gumba group khrana
मणिपुर लेब कांगबु खरदी मणिपुर पीआर सी याम पामे करीगिनो हाय कांदा हौजिकी पीस एकॉर्ड अमा फ्रेमवर्क से लोर कांदा वारोशन पुरपगी लंबी लेर कांसिदा चप चाबा इबोबी गवर्नमेंट नत्रगना मणिपुर कनागुंबा कांगबु मना लुसिंगबा गवर्नमेंट अमा लेर कांदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लेर कांदा दी मदो ऑब्जेक्ट तोरकदो पोट अमा से ऑब्जेक्ट तोरकदी मोय ngam कांगू अमने याम कन्ना येलगदी मोय उपाय ले पोंतेबा अखोय से दुंगारे मैतै इसेने याम कन्ना येलबा मोय पीस कोर्स मनिंग सम हनगने अखोय सम वा ngangraba तुमिन हे लेरबा अदम मोय नम चासलकने अदुना गवर्नमेंट से पॉपुलर गवर्नमेंट से कनागुंबा कांगू खरदी मसी लेतबा याम पामे अदुना लेतनबगी पोसे लौ अमसी यामना तवी बिल दुदि कसुनती हौजिसु मणिपुर गवर्नमेंट हायरे बिल सिदा अवाट अपा यहोबा नांधावबा खोथौबा अदगिदी नोइना पामदबा यारोगदी होय समदोक्सिन तौजगे बिल दो मुल होकेबो हायरबने बतो अदो बिल सिदा तंजा लौबने हाइदोरिब्रा खुदुंग साबा लौबने ना खोदि लौरिबने खुदुंग साबा लौबनी बिल दुदि गवर्नमेंट हौजिसु दम ऑफर तौरे मोइदा अखोय हंदोजु हंदोके ताना मिना से अमु अदुगा क्राइनो सेमसेन हाइरा ऑफर तौरबनेबा अदुमोक्ते इरांग हंदिसिनि असिबा लौरोय हाइसिनि अदे सोना कंदसु कमाय करी डिमांड तौइनो खंगमोन्तेबा हाना ngसागी कनोगी इंक्वायरी तौइना हारमबदगी हौजिंगना मु सोनाखंगी नागागी डिमांड सिगा सा मानो मोंग सोनाकंदा political kano na malai sini autonomy na malai ni political autonomy siga somgi atopa alternative bela kano siga government se kai mail ne gesinda chamane amata ne ba english ta haido hajin gi wa ne ba ma ko ga kaka ko ba sumaina mi amada ko ko pau ko wa ne ba aduna masi moi gi manungi da koi thakna ba lang am khak se na sen am khak se hoi sum mapan thorpani masi khoi gi government sina ngan uhudabani ngan uhudabani akoina ibobi government si lengak si da kitang haising bo wat pa le horabra ina puning da phone leise okay manung da thak palang hujik tan matan tholkon habni hari ba statement sida oja golmai ki kari responsibility sigi ngasai aina pangi bodo hojiki kuki naga haina mu yanna dana mi kya ma i nai ta na ki ba mayam le handak na mu moi che mu unholy alliance am tawre all tribal student union Kuki student organization so and so ani punchen rak pese da oja sini aina hawdabra ai ngakte di aina ngasai si yamna in white change ni aina hajari se unholy alliance hai se okay adigi mu ngasai gi Nagaland dana kaim tawdraga khoi se kaina tawwa harga khoina ngasai ina yam phaja ama phagi ama tawninge ba aigi nupa amagi macha nupa ama parikha thare आइस फ्रिखा थारे रिजल्ट हाइदोक्तरी को फाउदी हाइदोक्तरी गाइदगी अखोगी मयाम से त सागा जे हालगा या फ्रिखा थागरेना एत अखोगी दुमदाम तौब हौबगा चमने हजिगी एकॉर्ड की मतंग द फ्रूट जे करिनो हाइबा पोट अमा नाखै सेंगबा मागी रिजल्ट जे सुंगं खंगबा पोट नत्रिबा मोइना सिदना दुमदाम तौदना अखोगी मैतेरोन हायरगा अखोगी सनबी लेद्रिङै द हौदोंग हापगी गुंबा को आइना हाइजे angang du parikha di thagre du parikha haidokri adu ju thagre na ta phawrani haibagi mata phawrabagum bagi mata ta ek dumdam toraga leibagi keno ne ba mas ras kenu ta maram thogi akhoi kui dengai da autonomous district council gi mikal si pangtho mikal pangtho kanda congress si manipur di mara taraba ipai port da gi lera party ni linker party ni di government so moina da pai lai ne hojik su fire ne pai kan si da minister su oiba MLA congress ki MLA mayam le kanda handak keno da sujampur da mayam da koi candidate tharupungam gite kari gino ngam khidribra thadok ta bajal thadok ti bari ne madu ki lowdo akoi government jana kari o hode ge sini adagi manipur gi miyam di kadu o hode ge sini adu da ki hauna khoina yengamaga khu selamaga di khu sen baije khana ji haibna te ko kamai to dana masagi bill si kamai to bill si hum puthok kanda kamai taken do yani ga si khoina tang plan ma tormagadi sigi mayam si thoi dabne mi di khanaba hobani akoina tashanna hona bade khanaba hobaga tashanna hona gadi aduna ne akoina uji wari se aduna masi pose tasang bagi di mi kharna adum lamjing ga pangang lang mani ado koki gi boro paite gi boro naga gi boro mogi misam jing di sigi wakhalon se kya le mo okay edisi mikal da congress na han da gi sang na palak mphum singda कोई मेरे थादोक तब है बसी याम अंगक क्वेश्चन नि अंगक मोंग अमनि मदुदा गवर्नमेंट मियंग चंग होदरे बसे करिनो है याम चौबो क्वेश्चन अमदि लेरी हारिबे एडीसी हंदकी एडीसी मिखल सिमगा
अदगी होजिक पास तौखिबा बिल अहम सिगा कया यामना कोई होजिक लाइबा ऑटोनॉमी की डिमांड है तारे कोई ट्राइबल की होइबा ऑटोनॉमी अमा पीबीयू हाइबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अमा पीबीयू हाइबा वाफम से क्या यामना relevant ओय connected ओयन खन बी तसेंबडी relevant ओय because आई अदोम द यामना specific ओय चंगजन बदा ADC की मिखल ओयरो अदुगा autonomy की क्वेश्चन ओयरो root cause is samane the root cause is every ethnic group the must have the threat ama power kudamoina if aina kuki oram bataradi I will feel that 1951 the cut off year oy bese ai tan thok tare haibagi masada akibadi phawrongani aina karigumba mar oram tardi aina illegally sangak oram tardi madusu phawrongani aduga hangakadoriba question di laimina matuda haide 1951 jina bezer oram matung da tan thokpagi wafam di bill sida yaudi not delete and deport hauji तौनरीब मसाद फाउरइब पोसिबो फाउनरीब बिल्डिंग यावबगेन बिल्डिंग हई रिमर लाइब यावे हाइबनेब अदना आइजे मदुगी काय हाइतारे काइमत यावदो पोटनी सागनरे इसे अदो ngase मदुगी पोटसे ला मत इवन सम ऑफ द अखोई से कैबिनेट फमी मी बाउलजीरी बाम 1951 यावदे काइन तौनरे इसे अदो लाइब पोसिदी मदुना कमाइन थंब 71 फाउन कमाइन थंब वेरी वेल बिल से लोन यारो मनी न खले लाइब पोटी मदु रिमर दगे अमदगे 1951 द सुमाइन तवे कट ऑफ ईयर ओइन हाइबसी अचौबा थ्रेड अमा फाउरप सुमाइना in every aspect हाइब कांगलुप मसा सिंग सि द थ्रेड अमदि फाउरे से हंदे किसने खंगे कनुम थ्रेड नो हाइबदो politically or emotionally or sentimentally they feel insecure हजिक लेरिबा अखोगी लेरिबा स्टेट की मोंग सिने insecure ओय हाबसिदि मसिदि डिनाइ तोबा यारो हाइजरिबा से they are not comfortable to live with or they may not be comfortable to work with laidana ko amakak lera mani na khale masigi traits se masida leiriba akhoi da phaujariba traits de akhoi na madu deny tawruba ya madu gi trait to na adc bu orebasu madu gi trait to na hauji ki madu gi horupam oigani na khale ba but question de haidiba traits se within more of how the traits political autonomy is solved tawradra haibane okay political autonomy is solved tawradra haibani adu matang so is the final comment one last comment from ozadagi comment nate ai appeal ni okay khogi ination IMBU oiro naga isil nausingbu oiro kramai tawdana matam sangna leminarakpa sahi lising ani lerakpa maitei singsiga moiga karma mari lenagadege hadaki accord sida karma mari lenagadege du moina lepiro number 1 okay adagidi manipur da leidiba civil society organization manipur government su dungaira akhoi na kamai tawdana moiga leminaba yagadege punsinaba yagadege haiba pot makhakse ani si tu na samina se mache ai barkom mase kya amna practical oidu but still I can but still अखोई मेजर कम्युनिटी और से वैलिडेट कबुई सिंगी और मैटे सिंगी और तांकुल और खरा अखोई खर खर चावना तारीब अखोईगीसु we need to change our political attitude towards others communities अखोईगी मसीमसु अखोई realize तब फै अखोईगी political attitude से towards other communities द कमाइन फाउरुंगनी से मसीजु खनबम थो empathy से अमगा empathy से अदुना knowledge about other cultures knowledge about other ethnic groups अदुना intercultural competency हाइबतारे मसी अखोई द क्याम लेगे लेतगे okay मदुगी फीलिंग दो खंगहोदबदुना सेंटिमेंट दो खंगहोदबदुना सी योगिबने न खंजे okay intercultural खोगी feeling से अखोई अमगा अमदा लेना तब consciousness से लेना तब अमगना अमगी दमक empathize तौब ngam मसीनी मरोइबा मेजर खोगी bottleneck ओइरिबसी अदुबु मतंग सोइसिदा अमना अमबु empathize तौरगा खंगनबो होनबसी खजितंग प्रैक्टिकल ओइबो वाटपा अदुबु यारिंग एदि तौबरगबदी फबा अदु मतंग सोइदा हेन चावरिबदी खोगी पॉलिटिकल लेवल दा पॉलिसी लेवल दा करमना मयाम से इंटीग्रेट तौबिकदगे हाइबदुनी on that note ngasi wonde manu hungi thromse matang sai lochen jarge ngasi gi kanane no gi thromasi da oja golmai oja lancha amadi oja hematra lembre tona thromasi mapung phan gidam to oja hum thaga jabo pondok chari appreciate your joining thank you masini ngasi gi manu hungi throm ngasi gi reason se karam tobi bage ko de khan ber pe agani ko gi mail id impactvnews@gmail.com natra ko gi facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to birga comment amadi feedback tha ber pe agani with that this is Rajrang Thamom signing out see you same time next time at prime time have a good night